Sağ You're my guest. Thank you so much for joining me. I love you. Короче, муж купер. Это блог толста. Лазит тут. В чем сила? В идее, наверное. Идея — это очень сильная штука. Когда она тебя заражает, ты можешь способен на многое. Иә, барлық қарапайым идеядан басталған болатын. Дәл осы сәттен бастап мен Птушкиннің шығармашылығымен шабыттанып Түркияға, жалпы Стамбулға деген саяхатын жоспарлай бастадым. Бұл саяхатта жаңа адамдармен таныстым, жаңа жерлерді көрдім, арыладым, жалпы білгенім, алғаным көп десем болады. Бұл видеоны мен өзім үшін жасадым, алайда біреу үшін қызықты болып жатса, мен өте қуаныштымын. Ендеше осы саяхатты бірге тамашалайық. Бастамастан бұрын мен қолдаған көмектескен жандарға ризашылдығымды білдіргім келеді. Және Түркістанды көрсетіп Кентауға қонақ қылдырған Нұржан ағайдың ата-анасына айтар алғысым шексіз. Жоспарлаған саяхатым Семей қаласынан басталған болады. Короче, арзан отель қарадым. Келсем, мынандай жер тұр. Дым жоқ. Короче, дым жоқ. Қазір басқа терезе керек. Уже сағат 8 тозып қалды. Вот солай жалпы кеттік, көрейік басқасын. Мой хостел, көрейік талшын. И благослов. Жерде шкафчиктер. Так, не айтам. Хостел маған ұнады. Күшті. 10-нан 10 деген баға берем. Бүгін түнде мен Алла жазса, бұйырса, Түркістанға қарай шығамын пойызбен. Айтпақшы, Түркістанға аттанбастан бұрын мен өзімнің бұрынғы ұстазымен кездескен болатынмын, және де ол кісімен бірге Сандыққа бардық. Сонымен қатар бірге жұмыс істейтін ағаймен бірге Шымкентті біраз аралаған болатынбыз. Видео жасаймын ше.
жеті болды ма пойыздан түстім. Такси шақырып жатырмын. Айтады да 3000 қазір ешкім болмайды, 34 километр дейді. Все, кеттік, давай дейді. Сосын 1600-ге бір такси шықты. 1600-ге. Аэропортта, так, қазір банкоматтан ақша алу керек. Мына жерде капец көп банкоматтар нереально көп, маған именно Зертбанк керек. Сол, короче, қазір ақша алу керек. Өйткені менде дым лирада, долларда дым жоқ. Бір жерде тұру үшін маған ақша керек. Қазір Каспи арқылы алып көреміз. Фуникулер. Без понятия не екен. Каботажға дейін бару керек ма? Соны білем точно айтар. Ана жақтан шығады, мына жақтан кіреді, прикольно. Прикольно. И мен да отыруым керек, да? Салқын. Аламыз. Шыққалды. Кезінде Юсуф Миролда осындай террасада отырып шай ішетін. Либо анау сияқты шатырда. Бұл Мұхаммед abi. Yani işte video çekiyorum işte ya. Nereye gitmek istiyorsun? Yani hepsi gidecek yer. Ayasofya. Ayasofya. Evet. 3. kat yukarı. Biliyorum ya, tram yol ya. Değil. Direkt gidiyorsun 3. kat. 1 zikak, 2 zikak, 3 zikak. Direkt gidiyorsun. Sultan Ahmet Sahih geliyor. Sonra Sultan Ahmet, sonra Ayasofya. Biliyorum ya abi. Sonra Topkapı Plus. Topkapı Plus. Hepsine. What? Yani evet. Türkçe biliyorum ama şimdi değil. Sonra gideceğim. Burada mı yaşıyorsun? Yok ya. Nereden öğrendiniz? Öğrendik ki yani. Kazakistan'dan geldim. Kazakistanlılar hepsi çok diller biliyor. Vallahi. Vallahi ya. Burada bizim dükkan var. Şimdi değil ya abi. İsminiz? Size video çekerim. Ha? Ferhat. O benim dostumdur. Turistler buldunuz mu? Bak kapısından kırıp bakıyoruz. Adamlar talpa gezdi, dım kızgınız, aşağı kızgınız. Aşağı istedi. Ayak kimde ayakta. Başka çıkararak. Кезінде храм болған ескерсек, фрескалар сақталған. Вот, міне мысалы.
Ең қызығы мына жер. Скелет маса салатын. Астрономиялық дискі. Мына жерде әлемнің картасын көрсе де болады. Асма табак туар саға. Güneş saati değil, gün saati. Osuna var. Музейлерде фото, видео түсіруге болмайтындықтан ислам дінінің жәдігерлері сақталған музейді көрсете алмаймын. Алайда тығылып жасаған фотоларымен бөлісе аламын. Бұл музейде пайғамбарлар мен сахабалардың жәдігерлері сақталған. Және де бұл жерде Құран үзбей оқылады. Burası ne olan abi? Sünnet. Yani burada ne yapan? Sünnet. Neresi? Kazakistan. Sünnet olmadı mı? Özbekistan mısın, Kazakistan mı? Kazak. Kırılın narasıyla indik Tanrı dağından, ruhumuzu kandırdık ordunun kaynağından, bu kaynaktan içenin yüreği tunç olur, Türkiye kefen biçenin ölüm korkunç olur. Maşallah. Güzel hocam. Tanıştığıma memnun oldum. Görüşürüz. Jındık sağımı iftariye kameriyası. Ya oturan mı burada? Bana bir şey demedi. Bilmiyorum, demek ki özel bir yer yani. Belki padişahları buraya çıkıp belki de seremoni yapıyordu. Ha. Aslanlı bahçe. Of. So, Mr. Mark, Yes, sir. thank you for lunch. No Thank you problem. for coffee. You're my guest. Thank you so much for joining me. Thank It's not good to eat alone, ever. De facto. Билет в магазин. Ну что за фигня? Сент-Адуан, католик, килисе сидит. Католическая церковь. Ne oluyor? Müzik şey yapıyorlar. Müzik. Nerede müzik ya? Kesin bitkat. Fazla. Kaç lira abi su? 2 lira. 2 lira. Tamam, 3 lira. Bizi de bir kadraja al ya. Bizi de al bir kadraja. Aylar Selam söyle. Galata'ga очередь. 1000 adam. Biletin бағасы 100 lira. Стимат fabrikası açma mağazası deb tur. Mına жерде әп әдемі жазумен машина тез өч. Hozir charges.
Kilo gerek yok ya. 500 gram ya yeter. 500 gram neyine yetecek senin? Kaç olur? 750 gram. Kaç? Sana 150 liradan yapıyorum bak. Stop 150 lira. Kaç lira? 115. 115 tamam. Evet kımbatka tatlılar satın aldık bize. Yani satın almaya para yok işte. Merhaba. You from Chinese? Çayınıza bir benziyor mu? Yok kardeş bakayım şöyle kaç kişi izliyor. Hiç Mavi çek. benzemiyor. Mavi çek. O çok meşhur. Avrupa, uzak doğu. Ha. Tamam. Gel bakalım. Tamam. Hayır satın almayacağım ya işte. Sen neresin? Kazakistan. Allah aşkına. Neresinden? Evet, Kazakistan. Siz neresini biliyorsunuz? Hadi ya. Satın aldım ki ya abi. Şöyle kardeşime. Ha tamam. Şöyle çevir. Çay içiyor mu çay? Abi ya. Satın almaya para yok işte ya. Çay içmek. Yok, hayır yok. Oğlum bu kımız getirdin mi kımız? Ha? Kımız. Kımız yok ya. Niye yok? Otur otur. Çay vereceğim. Atlar vermedi. Kanka. Efendim? Bu ne? İç iç. Ciao, who's the boss? The boss. Una posta quanto costa? Az sıkıntı var. Necede kışta lambalar. Çay içtim, yedim ya işte. Vallahi sen Türkçe biliyorsun, aferin sana gel. Girmeden bitti. Oradan girdim. Hepsi paramı aldı. Şimdi hiçbir şey yok ya işte. Tamam gidiyor da çekiyorum. Evet. Sen maşallah Türkçeyi konuşuyorsun. Nerelisin sen? Kazakistan. Önce yapıyor musun sen? Hı? Güzel lokum var bizde veri sana. Abi ya aldım ki ya işte hep bu. Görüyor musun? Hiç para bırakmadılar mı? Bırakmadı abi ya. Bak sana Çay verecek sana çay. Gelin Kazakistanlılar söyle. Mısır pazarına kesinlikle olsun sen şey alsanız da. Bak bu uyku için uyku. Uyumak güzel. Var mı? Bu ne için? Bak bu relax stres çayı için. Stres. Ya size söylüyordum ki param yok diye. Vardır işte cebine bakayım mı ben? Cepte var ki ama çok değildi yani. Ne işte kadar var? Eve gitmek için. Tamam yarısını alacağım. Hello. Gel. Hemen mi gideceğim? Şimdi. Nerede giymek lazım? Nerede giymek? Burada. Burada mı? Tamam. Gel. Sırttan giyebilirim değil mi? Sırtına. Hepsini bizim kardeşler. Bak bu benim sultan, bu benim sultan. Şişip ara var ya. Foto stüdyodan çıktık. Bu beni ayıklamayacak. Buna koydunuz mu? Yok. Olsun. Yeter. Bir de mayonez. Mayonez. Hı hı. Karışık yapayım mı? Evet. Ha, bu istemiyorum. Bunu istemiyorum ki. Bu? Evet. Olur. Bu? Hayır. Bu. Sondan başlıyor rica etsem efendim. Ha bu gerek yok abi. Gerek yok. Özellikle Gerek olur. Aha. mantar, Tamam. acı, Gerek yok. Tamam olur. ketçap, mayonez. Evet. Yabancı baharatlardan gelmiş. Ben Yani- sana vermez mi? Nereye ödeyeceğiz? Parası. Sen boş ver, sen bendensin. Sen git otur, ye. Tamam.
Это как будто біреудің свадьбасы болады, и гүлдер шашып қойғанша жол жасап, типа. Бір как будто дорожка цветами. Adalar Müzesi'ne бара жатырмын негізі. Осы жолмен түсесің деді. Астыңғы жақта барып көреміз сол. Сиырлар. Грецияның бір островында жүрген сияқтысың. Adalar Müzesi'ne de келдік. То есть осы жерге келген менің. Hoş bulduk. Is it open? Yes, open. Ticket or something else? Ticket 10 liras. 10 liras, okay. Yes. Fotoğraf serbesttir, evet. Giriş ve çıkışlarımız yine buradan çıkıyorsunuz. Tamam. Teşekkürler. Tamam. İçeride kimse yok. Maske takmaya gerek yok. Kettik. Мұздар ереді. Аралықтағы жерлер көріп тұрғандарыңыздай, мына жерлерді примерно су басып қалған. Аралықты мұздар ерген екен, мынау биік болып тұрған островтар, яғни арал болып қалып кеткен. Полиоркит дейді, яғни көмсе гректер тұрған екен бұл жерлерде. Ондай балықтар өмір сүрген дейді. Тавшан адасы дейді. Алит дәуірінің адамдары да осы аймақтарда тұрған. Дауыстары көрсетілген мына уақытта. Мынау енді реликті зат, саат, көзлік, дактиломерик. Церемониялық киімі. Бешікташ жақтан келді, мен жабыл мына жолмен келді. Біз қасында жерлеміз. Минутка турецкой кухни. Просто аж там. Надо аж. Лестницалар, Сердар Чакмак, Фурхан Ахкан, Кадир Чирик, осындай сурет салған. Мимозалы Кадын Бейолы беледесінде осындай нәрсе жасаған ерекше. Екі шау мерден. Еребатан сағына жүз жабық. Реконструкцияда жатыр ол жер, ол объект. И анау сол жердің былайшыдан кезде аналог болып табылады. То есть Фатих ауданында ипподром болған. Турист болса басқа баға, мынау болса басқа баға. Егілдер abi. Balık döneri olur mu? Ha? Balık durum. Ha, durum. Başka bir misal verelim. Haberci zaten haber koşma verdi.
Кішкене точнее. Is it free? Yeah, you can. Bilet nerede var? Bilet burada. Arkadaşlar Esko'da bakın. Короче, миниатюр деген осы. Осы жер. Абай атындағы халықаралық аэропорт. En büyük sensin cimbom bom. Saldır cimbom bom. Sensin şampiyon. Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon, her zaman her yerde Ali Sami Yen'de. En büyük sensin alemde. Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de. En büyük sensin. Galatasaray etkinliğindedik. Hazır мощный фандар ekan. Esko tushun. Eng biyigini qaydan chiqadi? İzleymiz. Yeginler kaç lira? Kaçıncı kat? 54. Sultanahmet, İzmir, Nikosya, Kayır, Kiftahan. Adamlar nasıl romantik ufun жасап. На жақта кезейде Симферополь, Сочи, Москва, Казань, Китай. Сафир тауардың ең биігінен Стамбулда примерно толықтай көруге болады. Bir başka uçuşta yeniden görüşmek üzere. Ну, короче, сушарса, жел берді, былай қозғалтты, төмен құлдыраған кезде орындықта тоже былай. Жердің астында болғанбыз, уже жерден естігеміз. Мен бұны білмегем, что жабық екендігін. То есть, ну, тексермедім, бармадым, қарамадым, но бірақ осындай, короче. Бұл акведук. Акведукты өз көзімен көрдім. Все.
Endi qaytdim Qozog'istonga. Shu hali Doma baqchaga. Көру керек мына жерде. Сарай. Onlar гаремге осы жолмен барған дейді. €160 onun fiyatı. Bak bu var. Evet. Böyle tabak, bardak, Kaşık. Evet. 45 lira. 185 lira. Mesela bak şöyle göstereyim ben sana, bunlar kırılmaz. Ama nakit ödersen indirim yaparım. Tamam, şimdi daha biraz bakalım sonra gidelim. Bunların fiyatı ne kadar abi? Onlar mı 40 lira abi? 40 lira mı? Arkada kafa. Gri var. Hangisini istiyorsun? 4 tane 100'e verseniz. 4 tane 100 olmazsa sana 140 lira olur. 4 tane 160, 140 lira olur. 30'dan. Yani bir tişörtü 30'dan verirseniz. İyi abi. Söyle, tamam oldu. Oldu mu? Tamam. Seni mi kıracağım genç? Genç adamsın ya. Galatasaray sorundan qaytib kelishimda Ali Usta'nı gördüm. Ali Usta, Türk Ali Usta adam olmuş. Sigarayı diyorum, patlat, patlat. Hadi seviyorum. Sen ver bunu, çık buradan. Çık, çık şöyle gel. Vallahi çok ferasetli bir adam. Senden korktum ben. Стамбулмен қоштасып барамыз. Көріскенше осымен саяхат аяқталды. Қызық болды. Келуге, көруге, саяхаттауға стоит, Стамбулға көруге болады. Бірақ өз еліміздік, сондықтан еліме қайттым. Сау болыңыз. Көзімнен ашып кетсең